ngizelwe Mam Dlamini eMondlo, eFrayed. Indawo engihlala kuyo iFrayed. Idolobha lami iFrayed iMondlo, indawo engihlala kuyona. Ngithula ubufakazi bokubonga uNkulunkulu ukuthi ngasizwa uNkulunkulu ngigula kusuka ngo-1994 ngathola ingozi yemoto. Kade ngilimele ekhanda kusho ukuthi la ngiphatha ikhanda isikhathi eside. Ngahamba esizulwini, ngahamba kuma-doctor la ngathula ikhanda la kuqhubekile. Kwaze kwathi ngadla nje amaphilisi, hayi kwangabikho umehluko, ngadla into zesiZulu, ngenza yonke into amasiko enziwayo, ukuhlabela abantu abangasekho, ngoba kwakunaleyo nkolo abeyisho abaprofethi ukuthi ngiyathwasa ngingangenzela abangekho izinto. Akwangasiza ngalutho. Ngo-2006 la ngibamba ngokweqile-ke manje, kwatholakala ukuthi sengiyopha emakhaleni, kwatholakala ukuthi seliqaqamba ngokweqile manje, asisenasikhathi, asisenasithuba sokungiyeka. Baze ngaya kodokotela, odokotela bangitransferela ku-CT scan. Abengitransferela ku-CT scan emadadeni, kwatholakala ukuthi bathi ngine-brain tumor ekhanda. Uthe mangabe sebetholile lokho ukuthi ngine-brain tumor ekhanda, base beyadecide ukuthi no, akuhambe ngiyokwenziwa i-operation ekhanda. Beqeda ukungenza ku-CT scan baphinde bangidlulisela ku-MRI yayise-Pretoria. Kwatholakala ukuthi hayi kudinga ukuthi vele benze i-operation ekhanda bekhiphe le tumor. Ngaqhubeka-ke besenza yonke lelo hlelo ngaso leso sikhathi. Mase beqedile kwasho ukuthi hayi akuye emva, salokhu ukugula lokhu kuya phambili njalo. Makuya phambili njalo ukugula selokhu awukho umehluko noma sebengiqhaqhile. Baqhubeka-ke bathatha ama-test, bathola ukuthi sekuyikhensa-ke manje, seyispreadile leli gazi, ngoba igazi lalingami, laliphuma yonke indawo, libuye emlonyeni, libuya ngey'ndlebe, liphuma yonke indawo, even kuchama. Baqhubeka-ke nami bengeza, bathe mangabe sekhamba isikhathi kungekho umehluko sengenziwe, base bengifaka kuma-chemotherapy. Ziningi izinto noma ngeke ngisayikhumbula amagama azo amaningi ababengenza zona, sazilenye noma kwakuyi-radiation noma kwakuyini, beqhubeka bangenza, qhubeka ngithatha low treatment njalo, bengenza inyanga nenyanga, kwaze kwangena izifo eziningi la ku-thyroid. Bathola ukuthi i-cancer nakhona iseyidlile, kumele ukuthi baqaqe bafake ipipe into yokudla, ngasakwazi ukuyidlela, ngasakwazi ukukhuluma. And ngaleso sikhathi ngase ngithathwa ngoblanket, ngasakwazi ukuyihambela, banginike i-oxygen ekhaya, bese ngisiza nge-oxygen. Sekunezifo eziningi ngoba even i-BP ayisingihlaselile, izifo zenhliziyo, o-angina base bengihlaselile, o-CCF, ukuvuvuka ngokweqile, ngavuvuka ngokweqile. Uthe ngabo-2009 ukuhamba ngisenza lezo zinto zama-treatment ayi-cancer. One day ngo-2009 ngezwa ngiba nama-pain nje, ama-pain all left and right, sonke isisu angabekezeleki, ungathi kunento engishaya iy'mbambo zonke. Ubuhlungu bakhona kungabekezeleki njengento engilimazile. Ngaphuthunyiswa nakhona futhi kudokotela. Mangifika kudokotela bafike bengise ku-ultrasound, bethathe wonke ama-x-ray, tholakala ukuthi ngaphakathi ngine-bleeding emangalisayo. Bakuthola ukuthi ngine-bleeding emangalisayo, kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi exactly kufanele bangithatha ngaleso sikhathi ngiphuthunyiswe theatre wo-doctor, bayongiqhaqa iy'ndawo ezayibleeda ngaphakathi, bakwazi njengamathumbu, mabesho bafanele
benza indlela ukuthi bophe i-bleeding ingaqhubeki. Yinso yayithola ukuthi sidemejekile. Ngezwa ngaleso sikhathi ngizwayo yonke lento thola ukuthi vele sengophele kakhulu ngaphakathi. Leso sikhathi engase ngivuka ngaso ngokweqile sengimnyama kakhulu ngisho emzimbeni ngingasabonakali ekhanda inwele seyiqothukile sengikuleso simo nje so ngakwazi ukudla sengidla ngalipayipi yakwaqhubeka kodwa mina kunako konke engifuna ukusho ukuthi ithemba ngangingalilahlile ngangisho ngaphakathi kimi ngingasakhona ukukhuluma ukuthi umuntu Jesu ephilisa nami angangiphilisa abonakale ngangisho ukuthi nginethemba mina lokuthi ngizophila uJesu angangiphilisa ngoba ngizwile eshezweni lakhe kumahubo 103 ethi yena uthethelela zonke izona lapha zonke izifo nganalo lelo themba mina ukuthi hayi mina ngizophila noma ngibuza ubuhlungu kodwa ngangidlule ebuhlungwini ngiyathanda uqinisa kulo ndawo ukuthi eguleni umuntu noma ugula kangakanani kodwa libe khona ithemba angavumi ukulahlekelwa lithemba noma bithungu zidla kanjani ukuthi hayi noma udokotela sebengenze yonke into kodwa ngangimbona uNkulunkulu ukuthi uyena ongangenelela manje angisize kuleso sikhathi sengenzwe yonke leyo nto sothola ukuthi senginezifo eziningi ezinye sengama side effects ngoba bathi ama side effects ukuthi vele ngingene kuma treatment vele ama drugs vele a strong kakhulu ngendlela engigula ngayo so kwafika isikhathi ke la manje ngingena khona eICU ke leso sikhathi ngene eICU kade bengenzela ama operation onke ngangena eICU esibhedlela sase Pretoria o2 months wonke ngaleso sikhathi ngingene eICU sengenza wonke lama operation engikhuluma ngawo akusekho ukuthi ngibe ngcono still selokhu nginjalo base mase ngene eICU ngangasakhona ukukhuluma njengoba ngichaza ngasakhona kwenza lutho kodwa ngangikwazi ukuzwa kodwa ngakwazi ukuphendula ngaleso sikhathi ke ngene eICU baze kwagcina bedecide o doctor ngapho ukuthi kumele kucinge imshini manje ngoba kusho ukuthi iyona engilekelelayo mina ngokwami abasabona ukuthi ngisengasinda ngoba yonke into sebeyenzile kodwa akukho kuba ngcono so ngaleso sikhathi ke ila oqala khona mina engase ngibona ezinye izinto ngezwe engazathi umzimba wami ngaso sikhathi mina ngangifila ngizwa umzimba wami ngathi khona umzimba engiphuma ngiyasuka kulo ongowami onenhlungu ngithola umzimba omunye ophilayo omusha engingawazi ngaleso sikhathi ngizizwa leso sikhathi ngabona owayefaka into ezimhlophe ongasho ukugcwele inkazimulo ongashoki nje ongeke umusho ukuthi ubuhle bakhe kunjani ngeke umbekise njengomuntu ophilayo noma ngazi ukambekisa njengomuntu onjani kodwa nje wayekhazimule efaka ezimhlophe and wangimemeza ke igama lami washo ukuthi lethiwe ngamangala nje ukuthi ena lona ongaziyo ubani wayeseyangibuza ukuthi ukhalelani kangaka inyembe zakho sezizwakele ezulwini into ayingenza ukuthi ngikhale ngangikhalela uNkulunkulu kakhulu ngithi nje onke amathemba manje asephelile ngiyayibona ukuthi ena ngizokufa kodwa ngifuna ukufa ngifuna ukuphila ukuze abantu abami bangaphili lempilo mina engayiphila ngoba mina ngangiphile impilo ngangabazange abazali inhlobo total ngangamazange umama ngangamazange ubaba ngakhula ngikhuliswa abazali ababe ngiadoptile so ngikhalela labantu abami ukuthi bancane enkosini nabo bazophinde baphile lempilo mina engayiphila kwasho ukuthi lo muntu wazi yonke into ukuthi inyembezi zami kade ngiyakhala wathi musukhala kangaka ukhalelani inyembezi zakho seyifikile ezulwini so kade mina ngangikhalela labantwana nanokuthi ngangikhalela ithemba lokuthi ngicela uNkulunkulu ukuthi angiphilise ngaleso sikhathi ke mina ngibona leyo muntu ngaqala uhambe engalwazi naye ngizizwa ngingena umzimba engawazi ngifile omunye umzimba qala ngabona ngihamba naye indawo engingayazi manje mangihamba indlela endleleni sesambile naye kakhulu sabona intaba engeke ngiyazi ubude bangeke ngize ngilinganise eyayimangalisa la kule ntaba ngibona abantu abakade bashona ngisengumntwana ngalezi ayikhathi kwavele kuthi nasi isidumbu imoto elayishe umuntu hlalani phansi ubambe ekhanda unwele izidlule uhloniphe kuluphawu lokuhlonipha kuphinde futhi ngibone nabanye abayumndeni akulade ngikhulela khona bekade ngibenzela imisebenzi ngibabone kuyo lentaba
into engiyibona kubona ukuthi bayagibela phezulu entabeni. Ngidibana mina ngaleso sikhathi madlula nababona ukuthi bayabuya phezulu entabeni bayawa baze boshaya phansi inde ngendlela emangalisayo. Bavuvukela inyawo bagcwele udaka izandla zinyawo seyivuvukele ngendlela emangalisayo and bayakhala bonke laba bantu. Bese ngiyabuza mina ngithi hawu nikhalelani bese beyashoka ngoba nina hawu ngiyababona ngoba mina ngiyanazi wena washona kade washona. Bese beyasho ukuthi ayilokhu sahamba thina emhlabeni sisebenza lokhu siyagibela njalo intaba usuku luzinkulungwane lulodwa siyagibela thina mase sithi siyaphezulu sithi sifuna ukwelela ngaliyana asifikile endawo silokhu sasebenza lo msebenzi nje thina siyehla kule ntaba siyawa siyagibela siphinde sehle kakhulu sisebenza lo msebenzi asibonje la siyakhona siqhubeke ke naye sihambe. Masihamba naye size sithola indawo enhle indawo ingamadlelo ihlaza inhle iyamangalisa inezindlu ezimangalisayo ubuhle bakhona akushokeki nobukhulu bakhona akushokeki. Singena amasanga akhona ayigolide emahle singene masingena naye ayebese yangikhombisa kangitshena athi uyabona nje ngoba kuthiwa indlela zimbili enye ekufeni enye ekuphileni kunjalo ke la nendlela enye eyangapha ke isiye ebhubheni enye ke ekuphileni. Sesiyangena masingena kule ndawo ke bese ngiyamtshela eseyangichazela ke manguzo ukuthi sikuphi lapha athi lalela yekela ukukhala manje unikiwe insuku neminyaka yokuphila emhlabeni eminingi kabi ukuthi wenze konke okuthandayo bongazi into kofika isikhathi sokuthi ushiye umhlaba. Ngithi bengazi kodwa bengazi ukuthi kade ushiya kanjena athi unikwe yonke iminyaka ukwenza okuthandayo manje usufika endaweni yokugcina kwempilo. Singeneke naye masingena naye kule ndawo uyabona nje ukuthi nomunye usendaweni yakhe nomunye usendaweni yakhe kuyaphithizela kodwa futhi akunami umsindo ozwakalayo akuna sound nje ekhona kunokuthula nje ukumangalisayo. Bese siyangena uma singena naye sithole indawo engathi iyinkantolo indawo angitsheneke athi uyabona lapha na kusenkantolo kula kuthethwa khona amacala neniwenzile emhlabeni makusulala ayaziwa wonke athethwa kuleya ndawo. Uma eqhubeka lo muntu ethi uyangena and ilanguage ayikhulumayo uma ekhuluvulayo bakhuluma ilimi engasazizwe engazazi mina. Lezi zilimi bengijwayele ukuzizwa mangabe becula mhlawumbe kucula oncandweni kucula opastor Ncanda kucula nje abaculayo nje ku radio bese ngiyazizwa ke kancane ngizizwe ngikhumbula ukuthi ayibengiyangizizwa kancane kodwa ngazizwa kahle ukuthi ilimi lezi ngoba zixakile ilimi engazazi mina. Bese ke beyamvimba ke bese engathi ngiletha kuyo le ndawo yenkantolo bese bethi khona ke icala lisaqulwayo lomunye bekhulume naye lona. Abese hamba nami ke ngaleso sikhathi asuke nami athi woza ke ngizokukhombisa lapha ngoba awukabizwa wena la. Maye indawo yokuqala esaya kuyona naye afike kuvulwe leyo ndawo. Ima ivuleka leyo ndawo indawo enkulu athi noma evula vele kuqhamuka abantu besifazane bodwa bekhala bememeza abantu besifazane bememeza uze uthi ukhalwa kwabo ukhala unganqamuki. Bayagqoka amabhruwe bonke amabhruwe awasakhuphuka amabhruwe asegcina uma ukhuphuka amadolo asegcina lapho ke emadolweni. Siyabona konke ubuze bakwakhiwa kwabo abadala abancane nje amantombazane sekangamantombazane impela bese kuba womama abadala sebeyabona ubuze babo maye bethi bayakhuphula amabhruku awasakhuphuleki izandla seyizivuvukele bayasabeka bayakhala isililo sodwa phansi sekuzinyembeza amanzi ayaphophoza. Bese ngiyabuza ke mina ngibe nenkolelo yokuthi kusho ukuthi ngoba uma umuntu eshonile nami uqobo lwami la engikhonza khona eyoni bese simkhumule simfaka iskate mayengaza bena skate. Bese ingqondo yami ngithi mina kusho ukuthi abantu bakulabo bantu ngize ngikhulume ngiphimisene kusho ukuthi abazange ukuthi umuntu uyakhunyulwa mase eshonile afaka iskate babe bagqokiselana. Abesethi yena lalela uma ngabe inyama yakho nomphefumulo kusahlangene awangathatha igama lika Jesu waphila lempilo uyaqhubeka nala uzoyiphila lempilo. Bese njena ngezwi lenkosi athi ingani kulotshiwe eBhayibhelini
kodwa engaliphetha njene ngalo athi kulotshiwe kuDeuteronomy 22 verse 5 ukuthi wesifazane akagqoke wendoda nendoda ayigqoke kwesifazane. Hayi bese mina ngisho ukuthi ayi mangabe beshonile thina siyabakhumula sibagqokise thina igate. Athi ngithe sazi konke ngawe. Athi ke yena ke lo muntu ke njengoba belapha nje nabasenza into ade beyithanda njengoba bekhala kanje ubabona bazohlala 100,000 years la sebeqalile ngomthetho sebevuna kade bekutshala benza into ade beyithanda manje nje mayida uyithanda ufika uqhubeke nayo la uyenza ungasakwazi ukuyenza ungasayifuni. Angangitshena ukuthi mabephuma lapha lo 100,000 years noma sebeqala sona isihogo noma bayaphuma basayosha akangitshenanga lapho kodwa nje wangitshela ukuthi 100,000 years bejeza kanje bekhala njengoba bengasathuli njengoba bengasakwazi ukuyibamba ngisho bona kungasabambi bebuvuka njalo usuku luyaphinda lizinkulungwane. Kusho ukuthi mabekhala labantu ke ngimangale ngisho ukuthi nathi ke bengibagqokisa abantu bakhumula ngoba naye ma beshonile nje ikakhulukazi nje la bengikhulela khona bengasekho abakhona bekusele mina vese njengomuntu omdala bengisuka ngiyoba ngcwaba ngenza beyime ngenza izinto engimele izinto zamakhatsha ngibathathe ngibagqokise kude kanti ngimfake ebhokisini ezongcwathwa ngibe bengazi futhi ukuthi mina mayiseshonile ukhona ngaliyana senzela khona yena. Caceka anjene ukuthi akukho la besakwenzela khona uma ngabe engathathanga uJesu usulizona athethelele futhi uyena indlela uyena oyisango akekho yakubaba ngaphandle kwakhe ayisuliwe nje izona makade nje wonile isono sakho yasifica naleyana mayazi akuthethelela uJesu nganeno nangale futhi uzosifika usifice sinjengoba uqale phansi uma ngabe azangitshena athi uma ngabe wenza icala noma ngabe waphuma toni ummeli wakho wakhipha ngale yani uzosifica uma ngabe uJesu engakusulelanga lelo cala uyena uJesu ayithethelelayo zonke izona asulonke amacala nangale uyathole ngasekho ke lawo macala ngoba kade usesenyameni nomphefumulo kodwa nje mangabe sekuhlukene athi sekuphendwa ngale sekunomkhathi phakathi kwangale nangapha emhlabeni. Siqhubeke ke siphume sihambe naye endleleni sithi masihamba sithole omunye umfundisi angimazi nami ngangiqala ukumbona ufundise efasomaketanga amakhulu njengomuntu oyisiboshwa efasomaketanga nezingidi ezinkulu. Hawu ngithi mina hawu umfundisi nje lo nathi mbuzo uzokuphendula ukuthi uboshelweni abese yangitshena athi hayi ngiboshela u50 ungathembeki ngadla imali yomunye umzalwane angangathembeki ngabe incike engathembakele lo 50 kuthiwa ngizohlala 100 years la ngugwetshwele ngibe incike engathembekanga ngiwenzile okuningi impela kodwa nje ngibe incike engathembekanga ngizohlala ke la ubeke ke kuphinda ngivulele kwenye indawo ngibona iZayoni nami ngisonta khona eYoni ngaso sikhathi ngibona iZayoni ziyamangalisa nazo lokhu behlabelelile laba bantu imlomo isiyasabeka bakhamsila isavaleki uyabona ukuthi babelokhu beculile kodwa sekuloku ucula kokhala kusaphuma amaculo abaculayo sekucula kokhala bajuluke bamanzi inyawo amaqakala sezahlala phansi inyama yabo isikhithikele phansi athi uyabona ke laba benza lokho abakuthandayo benza into ekuthiwa ukudressa esontweni ngithi mina akusikho ukudumisa uNkulunkulu lokho ungandiswe sithi siyamdumisa nathi nje siyakwenza athi ngishilo sathi ngathi sazi konke lokho kade ukusonta yikho lokho kwenziwa la athi ke njengoba ngishilo nje ngathi ongamukelanga uJesu indlela uyiqiniso ongamukelanga akekho yoza kubaba ngaphandle kwakho uyisango longena la. Athi ke bezithathe beyithanda into ebalulekile emhlabeni yizwi ukuthi abantu bezwe izwi ngalesi sikhathi bona balibele kudlala noma kudlula umlayezo kufanele kushunyayelwe belibele lokhu ucula bona beqhubeka lokhu ucula kunabantu abalimalayo abangalizwi izwi likaNkulunkulu ofanele baphenduke izwi likaNkulunkulu lenza umsebenzi ophelele kubona kodwa abakwazi laba bantu ukuthi baphenduke ngoba manje laba abalibele ukudlala iyedlula ingilozi esuke izile izothatha umsebenzi oza uNkulunkulu ozodumisa uNkulunkulu ngezwi uNkulunkulu udumisa ngezwi kakhulu nakho konke ukuthi abantu bazi baphenduke ukuthi lithini izilakha alilobile naliphefumulele ayi ngisiqhubekeke phinda bona gogo labathi ke labo gogo bebebhema inemfu phansi ke sekuludaka ke sekuyasabeka bayashibilika bayakhala uyabona ukuthi ngathi bayalimala nakhona indawo enkulu zonke lezi indawo indawo enkulu akusiyindawo encane
baqhubeka ogogo bayakhala athi-ke laba ogogo beyinemfu lapha basabhema isinemfu. Isinemfu siyafana notshwala. Uma ngabe nje lithi izwi lenkosi idaba ziwubona umbuso kaNkulunkulu, nabo ogogo-ke babhilonga lapho-ke, ngoba njengoba benze njena nabotshwala bakhona ngale bayaphuza abasathanda abusabambeki ngezandla. Konke lokho okubonile ayi bese ngithi mina kuyi sengenele, ngibona ukuthi ngoba lezi zimo ziyashaqisa uma uyibuka ukukhala kwabantu, and abantu bakhala isililo esisodwa ozwayo ukuthi umaye bakhala lokho okudabukisayo okumemezayo ongasakwazi, okungenamkhawulo futhi, ongazi ukuthi nanamanzi awubona ukuthi khona ngisho amanzi aphuzwayo laphana ngokukhala kusuku nemini. Hayi ngithi mina senganele nje nathi bakhona la baphuza utshwala nabo basaphuza konke nje lokho bekade nje kwenziwa. Kuyaqhubeka lapha lokho kade kuyadini ukuthanda uma usemhlabeni. Ayike ngicela ukuthi sibeke lapho ubufakazi buka Mama uLethiwe wakwaDlamini usuka le endaweni yaseMondlo. Kodwa ke ngiyathembisa ukuthi ngisazophinda futhi ngibuye nengxenye yesibili. Igama lami ke nguPetros ngakacele lengosofakazi sekusile inhlizweni sibeka lapho kwanamhlanje. Ngiphuma ngumculo la esiunikezwa uThenda wakaMavundla uthi lalelani izinceku zenkosi.